The four was why they see a coffee to 2 million. They say, I might say, yes, can't remember. They say, we are better to cry every wide. They say, you know, will be uncle ye. They say, be a to chang. Sir, me namwe. Sister, we number crowds to say, would to crap or be better me, I be reacton. Sister, yeah, bre. What the uncle you cry? This is an answer crash shadows here, baby. Power shadows here. Who's being in here? Oh, buy over keep your day neat. I think first half year, also started. So, what are you trying to say? Are you trying to play on the minds of people? Do back at yours will be fixing. We are meme to her. Maintain a you're fixing your first. And Sunny Aquaban. About there is 100%. About 40. Okay. 60 near. Okay. What you say? If I buy nature, say baby, I want lucky Sikano, Sikano, na Sikano break room. Na yeah, would you for us in Yabi. Now fix the country near who here pa. Bye. MP from Penny for the shots no to Galasino, or you don't know, tell me one no Munjari Moyano. Obi biara akwaba eba too much ejumedie na nano me de wo aba krom ya te dodo na eso o my Ghana di apinisie efa fix the country en ho en se no ho juma enne na chese me nuanom ene wona woton ade dwadifo no wona wo twika enyinara eba bechiche enkomo adofo jimre na mitwa me usuma me ba ya ne ye nuanom achiche enkomo. Yo, so who me ewa abonti and let just say my gym major. I mean the major in there ewa abonti na no ye fix the country and once him and I just say day can I do na say ye na beka celebrate no do na kase I fix the country man penny fix the country enti na no menya me nua be ma o hwe me nsa enifa so hase amene no eba behwehwe enkomo afa fix the country ihu adofo ka me ho ne ma me nua akwaba Coffee be more craba. Into so many. Bibia boko. Coffee na ye can fix the country ya dodwana ebo hu dere. Onzuzu say aban efa emrano edition in say or fix the country that's all kono one on one. Onye hye so ngofo bebre hu ebeka ejemu. I think it will be senior okano. But the actual say fix the country no. It's a broad thing. It's a broad thing. And they have to look at how they do their things. Okay. The say, "Oh, economy na, mobile na mabe brofo bebre, enye brofo no na baby." Okay. Say, "Oh, the 1+1 be boom na etu anu aye." Oh, hwe na obi e ho na wesi, waye akwasidie bi wo ho a. Na say oyi sani penifri, waye say oyi ni penifri o. Na ejuma na teme koso. Okay. For example, let's say say power. We have issues with power. Okay. We have issues with fuel. Even with salaries near Jumakrai, we have issues there. So if you think say Obi Oho, next so you need penny free or nani pano me Jumano Koswa, do it. Okay. It's for the betterment of the youth of this country. Okay. Not one person in Could Savings Nepa Bako. But it's for all the youth. Because youth no yebre. No bre. Yebre. You support Nkrofo or more case fix the country. You support them. I support them, sure. And I will finish to say abaya etiso onye na juma se ne sese fata. Eno de no kre. Efemi no kre. Okay. Because the past 4 years now, hu ye no. Why year 3 years HS no, we saw it. It wasn't that a year, but I think BBL started and what to sing kakra. And they should look at how they put those structures in place and yamabeko ye. Okay. But this first half year, when you may and every my show one men nada. Ayatare. Eba petrol no cry what me. And ya better. And ya dear Daffo. People are crying. If they can hear us, people are crying. And yeah, but you sit in air condition and talk playing, you know, brofo. No, fix it well. Ye near man. Niamana so ye no ejuma na so bebie no men ko gi loan no mfa nko ya de foforo. Okay. Because we know them. Okay. And you know, if you what I would say is say they should make sure say ade na omo ye omo nye ne ye. Okay. Enko ye. Okay. Ko de enko ye kra. Sisi ananse kra shadows here be. Power shadows here be. Who should be nye ne ye. O buy o keep your day neat. Okay. I think first half year na also started. So what are you trying to say? Are you trying to play on the minds of people? We are too smart to be played jokes on. Okay. What do I say? Yeah. We are too smart to be played jokes on. Ghanaians are very smart. Okay. But people can't talk because okasa
Wana yasuma nkrofo bi abeso nti no na manfo edin kakra na nkrofo ateku manfo ateku but no mo 27 December but 7 December no so ban so ya no mo de mo na beda adom nti no ma edin na say no no I think so on a bigger platform no let's look at the way forward putting things right, that's all. Okay, so edi asem na wo edi eka ekire aban a yeteso. Oh, aban na de nyametima kan in a short way so ombon homodin. Senkofo bi wo ho mo yakonsidia because I know we're living with people, human institution, and we operate with human beings. Wo hwe na nipa no ho ntimi ni adwuma ne ya wo yi na sinchen. Wo hwe obi owo maybe innovative ideas. People that are very scientifically almost that they can put the country well. It's not about so you talk plenty but you can't deliver. Okay. No. Make sure that you put the right personalities there. Don't put square pegs in round hole. Okay. It wouldn't work. Okay. Put the right personalities there. Make sure things are working right and say the truth. Okay. Don't lie. Just flexible. That's all. Me das Kofi yenua be ma no wakasa bebre I fix the country eno ehun edero ene yeguso ayebo a yeguso biem esane adofo etwetwen komanfa how ene amane a wo mu ekomo e wo yeman gane mu adofo jimre na ka me ho na yenkoso ani adofo entwetwen enkomo Osene midinka kan no I fix the country and no ehu enkomo na ye guso aye cheche no na o hye me nsabonkum ha me ma me fefe bi ate se obroni koko a me no eba be cheche enkomo adafo ka me ho na ma no akwaba bi sister me ma akwaba ya meje oso bibia boko de pacho nya me adum bibia boko me pacho na odin Edison me di Mariama Lady Gaga alias Oskani alla bossu tesa wa yeli nyina na me sister do not ka fix the country no wonsu so say omo ka fix the country wonsu say wo monsu no say aban ka say of fixing the country na say bebre na so ni license bebre na ni documents de ton ade e wo kwan ho anaso mo ni bibia prove say ampa betimi aton ade wo kwan ho a ye gusu esu ha omanpeni say fix the country no so say bi e betimi aka mo ana ampa e bi betimi aka yempa if say wonam na woni license na wo drive car na wodi mi koshmi fru na wodi mi koshri ho a wa kumi free and a second day yensu ye bre sister ye bre papa sister ye nam wo bibia nkoyie Sisi bibia yetuntwan sa mi namui sister wonam kra wo suro se wo tu kra po no bi betimi abawi akoton sister ye bre sister ye bre akasa na aban no nso no ye bia tama NDC baye na bia ka bi wo ho eto ru su baye no pese on tutututu ye yie isu niama no nso ye nkonisa ena ye manfo no so ye bre ya hwa ye kra akronfo kra po adoso wo kromo ha enti aban yo hwa bibi no ye na ye nsu ye se ye sapom nsu bibi o mu be hye ye se ye nya no ye nsu ye nye. Okay, me that's na me tie wo ka say man just fix the country no enye aban kwa no fix the country na mo mo so mo ka ho bi pa cho ye ampa yani peduane yensu ye ka ho bi efi se aban ye na afam de se yensu ye nya afam de ne ne nyina akopepepe. Okay, yo me that's na ahaya uwe wo documents ana se bibia chese ampa wo sre na empanimfo edima wo madam debi o efi se aha mi wo ye station 37 station enti mi pa ha betra no mi ko AMA ena AMA fuo omudi menim ena omudi mi bae omu bae no so enye kwa o mi tia sika enso omu ama mi pepe bia e kire se obi ba sesi ya na panyi bi ba metimi aye a kire se ma tia sika bia na te se omu balance ya kasa ya pamo omu ton ne nyina e wo kwan mu no e dangerous nti ya pamo mefra na te se wo kwan e be bietimi aka na anu kra ena ni 3 days omu bae no omu di soldiers ni police ni DCE no ne camera di e kire omu si
Yen ya hihye ye niama wo payment no so no. Payment no ya nipa na ye man se onfa so enye yen a ye beton ade wo so nti obi aye ni niama si form. Se wa ndi mra no so na wo di si payment no so a omo be ma soldiers for no abesesa wo niama di agon so omo be bu wankasa. That is a fix the country no kra no bi account. Akame abai no nso no ono wo ye na afa mu de enti se mi so mi ye ma afa mu de enti mi so akame enti abai no so ye bi se mi so mi nya bi na nya nyina ye nkɔ de pepepe na nya asodwe mbra ne ye ntena enye sa ye branka sa nya hwe ye kra e beda na akronfo yo me da se ne futuo ben e na wo e ma omo e ka fix the country bra omo nim se bebre na e ni lances ala so omo ni documents e prove so omo di e be ye adwuma na di futuo e na wo e di ma won. Oh madam driver for any yankasa na atu na yende if you say wa woni me say woni lances ka ya wu kan wu koshia police ni a obechew mi kra mi gina okra mi tremu na wudi mi koshi wo sesi a wa ku mi free enti adenti da wo so won hye won sapom nsuo na won kope wu license ana driving no won ko won school na won ji wenu wu krata na yensu yenye abayensu yenti yenyina mi sira se mi ankasa mi gina okra mi di tu mi won fo se mi niama ma hye wo payment ni so na enye right se mi hye enti yenyina no yenye ya fa mu de na yendi mraso na bibia nkodi na yentira country mu di na abansu o hye ni sapom nsuo enye sa ye beda ni akronfo. Yo, me da say I adofo yes sister e futu a wotu ya no aka me ye pa na me say wa wo hwa me so account na wo so be fa e futu e na wotu ho na mo a e be bro fix the country and no ho jumede ne ye guso a ye di no kame we ne enkoso a emusa ye nuama ne ye nuamema mo e fa fix the country e ho fix the country e di adwen e na wo na sembe na wo e de ka fa fix the country e ho nyame no kra ni nyame anim. Fix the country ni de e wase omo fix ampa na situation ye wom se de enye kra sika ni man no mo sika ni wo ye bojoboja fo ni ye nya sika no se sika wo kromu a mesin ko ye djuma obenya sika no abeto obi ade no obi nso anya ade ato obi ade ne sika ne wo ho carpenter ko ye ne edjuma obenya mpobwa wura oton a omisu menye ne matompobwa koko na media besi ko ye nto fiti anopa ahomachi ma sorry ahomachi 3 o'clock atwa me hu frede ma betena kwan ho koko ni na eda so si ho bepi minne me tam asade akofie because eja ni ho nimpa no choma edono kon otokoko 1 cedi ontokoko ontokose onto brodo onto nkatie onto bofro soji bofro ta onto koko soji kosi a onto we eno ani say aye single one ne nipa ni be gu ni yem a ebe chichiri ni wure kakra no no okọ sika niwo taxi driver for na gina ho no omunya passengers obi agina ho mango na si ho no obebisa o si 5 cedi 3 cedi no si 8 no okọ no ko diamante o pe 1 cedi 2 cedi ono so ko ye wan konya ne sa o ye de aton no sa fix the count ni de e wo se omun yire omun ho empanifo na sika na omu di na omu mfa maye ahiafo no yesu ye nya be no me pa ye pa ne cho ye pa ba ni cho se bebi a wa lock sika no ombue sika no na sika no mbra krom na ye woja for yesu ye nya bi na fix the country ni de hu hia pa kwaya mu di ye fa so ni de obi a hu kire no omo ye tobo say no omo boa omo hu kire omo sini ye enso omo be so be ka no kre no enti fix the country ni de ya ni abre pa emu ye shi pa obi akwa straight forward because o hwe ni pocket mu na o hwe ni lorry fare na o hwe de obe yeri ato bibia na we yi nani na okọ nso ade anu hia no fix the country omo an fix am ya de ya yewu me da say Amelia akasapa o se fix the country Amelia aha wo ya wo ton kokoi aya wutua eto me tua eto pa de bia se shi ha ya de bia mu cho ye ticket before busumu ana se afi we ye fra mu sempo Davi we mu ni ye fra mu sen mefo omo be twitwa ye me book ni wa hasisi ya me di be kirew ni atua ka 40 Ghana na wa kan e bia wo ba ya de a wato mpo ensu sansu omo be gina husu a twe you di ama omo na omo ko wan kura na wo be sadi experience na wakoji wo card no omo abe force wo agi onsu card na omo di be ma onu wa na wo be di ekire na wakoji fix the country de na o man be na ye wo mu mu se ye koko ye oil
ye wode ende ye hia hwe ye nkobobosia nso ye bobosia ye wo nana ye wu Amelia kasa mamera ho ose ye wo aban ye wu ai enti minim se esu aga na man esu minim se ato aban asuma che se obedi hu djuma fix the country ai fiansuru ma me na che se me dey brem life efa enkofo esu apinisie efa ye man ega na mu fiansuru ma me aso na metimi di eniema se edi ai de abremo fix the country na eguso a ye di hu adjuma jemre na ka me ho na ye ni adofo o hwe mensa ebonkum hasa ye menua be ma fefefe na menno eba be chiche enkomo ka me ho eniema no akwaba menua be ma akwaba mejo so menua ba me pa cho be bodin kakra e de amayen efrem na otiware nana otiware ado ye nana aso nim udi mu wa hu sanete okay yo me da se nana ya enti ya na se Ghana my esu se fix the country ko YouTube ko Instagram bi esu se fix the country na fix the country ya nkasa no wo hye ekwan hu hase ya enkofu tunton niema ba ukomu suko busoti mu se obia ni krate chese ampa ha aban edi ama won so omonye den omontina fa anye dwa na fix the country ni ye ni se ne ye fixi amana ye many about me das am say simple okay am say Africa ha me nkan say Ghana hanko okay am say pese every day no ye niema koso ba yenso ye nya de se yenye ade se so ma no koso ebi na wo ye example ha me nuanom omote ye nyina omote kwa nachi buza se ho na tua tax okay obi antwa ticket okay obi antua hwe obenum nsu egu ho ese Zoom lion for me pray because of your foul. Okay. Edu nipa no wo pesa aban na emeye ma wa na ase de. O ya ade a wo beye de beboa oman no. Yesi abrochire, yesi enum su emfa ntofom. O se yen Ghana for yenya ade a eni abrochire se. O aban na nya de eni abrochire se. Na aban no so ade a wo ye no. Aban bie no obetima ba be sese wira wa ha. Eye yenya na ye ni ehuni. Yen kasampa ye betimi akansama to no ya ise. Aduma bu Hwe ma ho fepa mo nam ha mo ton pie water obi nso si wo so onye adwuma nje obi ton grama chen obi ton bo fruit uti abon se man member bi kuta pa ya mo ton brodo no mo de nam kwam eye fine na onu busa ne se omo no mutu tax na omo mo te ha no nso no ha ne tu tax okay abrotire obi oton pimpo tu tax ba ha obi antua edu de start free tiri ha ekosi start free tiri ekosi nyameche na ke nipa dodo ne adwuma dodo ekoso na hwese so obi etua 1 cedi a afena yesen edu be ka je so obi fixi we ya memeto a mente eyeyan na ese ya fixi ya ho first ansa ne akwa aban de 100% aban wo mu 40 okay 60 ni yeyen okay what you say 60 ni yeyen na 60 ni buza se yeyen ho de yenye ho hwe hwe wo baba na ka etwam sei olodu ha ogina wo fa nipa na nkrofo fretira be chene se ti se we yei wa be hu o mutaso ni atwe obi ba hwe fom brim na ni tia bo ho na as you face country na vex ne sei ya vex ne sei okay engineer ma bi wo ha ya yan kasi yan fix ye body no yan fix ye nipadua no ansa na ye de akwa aban so aban bi anya aban ba ko beba because aban bi o so no se yan amwa na aban bi no betima aboa ye because this time no ewiase nyina ekosoro obi ebre eti de ase ye ne se ye be ya de beboa ye aye ho anna ne ma akoso amaye se yan ko ne za de amini aba bibie no abaye eye nipa media ma hu ni za Ghana ha no obi nya bi no odidi a ene yeye o nya bi ani di ane enya ma enye na okamu amumu nya bidie na nkoma mu amose enye na yeye nya bi ani bepem de yanzu yenka se nyina Ghana po wa hu de tie enti mimi de me ma samba ko pene de bi America yanka se yentu ye hofo na yanka se yenye de se de ye de sa e bebo amu ma na koso akufu adu ntimi me tuna enhwa on timi nkonko tena Medina enkonko hwe etini wa yi ni ministers a omo hwe na minister no zonti megina no ogina ha ba bi aka na wane wo eti ye necessary yetu ye hofo ye necessary ye de ye na o man na ye de akoso ye pese ma no nkoso dia ye ntu ye hofo last mi du obi achi ogina medal ha adwonso me kwa ka obi sa se ho na meda na o si ho na meda ho ya medal
ya jai ayi enkofu am sisa scrap amma hwe ayi ya de agi hanyina o matutwa ni nyina Ghana ni nyina ono mutwa onka hwe onfa ho yetimi soa bola nkofo bola bottom ma ye de abeto ho obi anka hwe na Asia fix country no ya fix ni se ya be fix ni se mami etimi de ono aka na adwense politics menya ne na meye enya politics na mmaduani di me nka obi a group ho a me gina ho se me kasa mu obi no me ya Ghana ni ade ba na nya esese ye ka ma me kwa ni mo ne kohwe Nigeria fo Africans fo Zamanama fo omo na age wa afa omo na eton ne mo pavement so Ghana ni twam na wo pam na obi say say omunkodi di yen na person ma no koso a capital ya Accra pe de haye then no akasi yam fix country ni say amanfo free outside e be didi wa ha no omo no kom kurum abedi sika no omo de ko Ghana ni pe bia to ade awunya na ndi fix ni say enti yan sorry yan kambom ni anya baako na o ma ni nyina na nya yan fix country yan hu de ko so enti me de kakra me wo kan no me dasi bebre ye nua bema no wakasa paaye wakasa enti na ne sana adofo ye nua bema no wakasa hye sa wo hye ha won se o ma ba be lucky ai be ni kwan se o mo park e ho ele wo ba be park enti wo hye wo mo de ayi e de ato ase wow enti no adofo enti sa na ye de ye kono why enti no ye be etuaso adofo ye be tuaso Minda bema me ma akwaba madam Joso bibi abokode board nadom say dey be hu say wo tike ma wadwudwu hu dey na che say wo ye driver ni 100%. Okay yo me da say na pacho be bo din kakra e de amayen o media ni Kofiato Kofiato na me so be dey afia nsoro na afa o adofo na me bra Kofie Ghana man esu Ghana timemufo esi opinion say I oman ye bread do fix the country do na no bon hu de wro ka fix the country ususu say was say yen timemufo ne fix ye ho ansa na fix the country no etimi ewie peye ana me dey imagine kakra betu ma share say Ghana na say bibia kodunu o kan kebi utumi nkasa and I said, yetima na yetim. Ye wo krom ha, MB before our by election, our by the president. Ye ni to Ghana ha de course nia ye hu bi. Okaka we ya say, ya din na ye hwe na do. Say Ghana fu ni agitum say na mamuno eye. Do de ye sre yankopon say o man nkwasentin no fen den, on fen tua amamuno so. Na de ona pesa o de Ghana kodu bia no, on fen kodu. Ye mezubuti ma hye ma bia. Yo ninti na agitum de embra eni aniema wodi agu akwan mu no. Na che say eye ana say na Ghana fu so o musu say fix the country. Na no so dia aginche e da wo e de fa ho. Na de matuma man say Suya Ghana fu so maintain wase. Okay. If it's already no yen penifo wo share constitution no onim yansa. E tire yen say 4 years bia no say abani nkoyi a esesa wo sesa no. Okay. Na say 4 years now so na say yansesa na say de amane dia na che say na mamu no obunu etwaye ekoye nti mesran say onko ni say ya Ghana do be ye bia Ghana fu ye ne gine ho onko ni say ya wa hutom ya ni ajepa ye wo krom ha do mama nneoma do mama o hihye ni na ji Ghana fu si hey ye pedo mama ye pe odun pos masi wo kaka nka ye wo krom ha de hwembi bifu su ma wo de do Ghana ha ye yu bia monka ye wo krom ye osofu be jan ka se enyansafu de enyansafu na osofu na ofre no woni ana o ma na esai ame no kwa ne o ma na esai enkoye kura esai ene wotun ai wonto utun tua danka bibia ko chese bibia se kura yetime ai management adunya be di kura no management bibia onema o mane say onhwe ne ne mane say o mane for your driver ni e dey efutuo e na wowo e di ma eye Ghana man eni se wakoye driver ya wo chikai wo so bibia ekoso kama e wo driver femu ana oh me before I yaba ko election ye nuanu drafu ye tu wonfu kasema ye kanime amaya ye natural ni natural was eye nti anu onu anu wo pa ye ni problem ye ni entrem say ya ekoye ya yala esa esu ya yala ye no bi ani
basa bia and I say empa say yankopon so mboa yen na another 4 years nso wa was what ba mia no what na ba nti ya twen wo ba mia no was answer bo control yen I say I slaves yet Ghana aso ntumi nkasa we yen is now ntumi nkasa we yen pipi no ntumi nkasa say Nana Akufo-Addo na MPP na Ghana ne wo de nti ya de atum wa won goro Ghana no ho a na e da kro owura na Ghana ne de no obaba ba de yen nti ya ditum Adofo ye nua bema Kofi ena chese what share na gene wotimu se Ghana mai esu Ghana mai tete pa eyie na adofo koswa na ka me ho na ye ne nua mema ne ye nua mamo entwetwe enkomo emfa fix the country. Okay, mama gifty. Dodo na kasa ena buy fix the country or fix the country or fix the country. Na yes so say yes so ye na ye timemufo no. I was say yes ye fix ya ho ansa na fix the country no. Etimi ewie peye ana. Ene yampa. Okay. Pa de o man no. Mo ye den kakra. Enuama no ye hu ani so. Okay. Sesi ano school fees ya toto nuamem lole fe no so no petrol so de o matu. Okay. Ukofa na first ukite sika be 1 million no kokom ukofa na ma bebre. Sesi ukita be 3 million na utumi mfa niama bebre. Na obi bakra na kan se niama me kwa ya tum na yese ya o so oboa. Ya tete nuama so. No business ya tete so da be. O so ukokro ma ya tete so mo na mode aka ho. Eso no entisa nuama boa ye den. E na mpanifo no mudi my name no almost ka ho bi almost ka ho bi nti ese almost no almost se no mo be boa president no na sika ne de mo di ese mo de ya niam boa no mo nye hwe free education say uko school mo bebre ni baby da bebre ni baby da na hwe aketua ye di tuatua ayifo no eno so no ebi wom ese oban no president na nkasa no opehwe na so obema akofom kakra na anuama ne mom na ye ho kire ye no waboa ye kanu mom no ka eye na skani na akodi faako na ye nso ye bre ye na ya wo eso nkwala no school fees ntumi tobo books na chesa ye be hu ni awonya ho o ma na ye dem pa nti o ma mpani no on penhwe ma ye no ni mpani fo no mu di nanim no ono o mu nka na scan be di o mu nsem no mu di no mu tena so no mu no mabusuafo nko na edi scan ya so ye ho kire ye te no di o mu penhwe ma ye timi de ma no esi yo mama me da sio na mi hye bebie a uwo ya mama pacho abai ama won krata bia wo baby a wo ya wo de eton ade e pacho de bi yeti ticket wo station ha no iti na say kra fiti Monday me for mo hire omo hire say see ye free payment no so say ye ni baby a ye be kwa akoton ade na ye ni market say e bia ye ko market wo no Nansia boa maka se nkoba be ye market kakre bia maye no ko wasi apata na nka yenya ye saso no ya hwe animu a ema enso no ye hu ni aye baye ye ho ne esu esisi a abaye fo haye kokwa na chi se ya omutumi nheda ye ka se fa ye loan ti se oba pam ye be di etuaka e fa ye loan wa metuaka wa be gu animu ase won te se o ma na opa bibi ma na oboa ye La pass for ya hu kire ye so boa la pass for no oboa mo pa apata na o ka so ba be ye no ti ye to aba mo so no ye hu hwe apata na amaso amaso apata na amaso so ya sha amaso ti e pom to mo mwa ye na e me fo so mo pese mo ha ye ye ni ba bia akọ ye ni market bia wa ha chese mo mwa ye mom eno de na hia ye no mo mwa ye na no mo ni e me fo so no o mo nkasa ye anu esi yo mama me da si bebre ye ma me so ache na gin afa fix the country ho ebre o my Ghana na mutime mufo ni we ma me mo ton ade o mo ebre ado for koso aka me ho na ye nuano mo entwetwe enkomo sister fia you don't esu efa fix the country ho na mo ka fix the country na mo so mo fix mo ho ni baby a woti a wo ton ade na fix the country ebebo aye nie oba ensem ni de ye bebre na wan prepare bibia ni ye free access na edin oba akufo wo mabeye 3 oba akufo wo mabeye 4 bi won mo nyina akobo mbaako free access edin o nti se na ye bra aya ye nko hwe ye ti se free access no so ka ho bi no mo support na kakra
no mu sunso mu nwin se yen so waso yasen na ka se ye enchemu mienu eso wafa ni nyina bibia eno so ka ho bi na di enwama na me de na me yakra ne ministers for no mu disika no dodo otuo mu ka dodo ese o man na kwaye se o mu wo sika nko a na o mu wo nti se wo ehie ni de no ne se wutimu sa akosi se wo bewu aya na o mu se an asomasi we ba ye be fa ye ntuma pefra and this ba me hu ntuma papa ko ye fra ye nti sa na tie so obi sai no no obi be ya aya na twen papa be so obi ye ni ye no obi be toa so dia ekoyi ye jojo nti sa na tie wo no so wo bre pa na me de min MPP time dear if I swear yenya we say free MPP time kwa na loan buy ni enti bi da MPP time na loan buy MPP time ana health insurance buy MPP abreso na free SSR ba nti ni nyina aka ho bi aya na asumasi be ka say bia so bo homode na ono ba kura mpo be magalamsi aye free oboa eno a me share status mi sun ye krofu ewu samena mu nti no ememu anu kura se an na ma galamsi ba ya nke wiase nyesa enchirima no so mbebre pa mi ami krom kwaye nka oduru ma nka wo yira na oduru ma hoye hwe enuani nyina asa ensu asa sese ye kura ye nya ensu ono ensu asa nipa wu shamna mu a oduru wa kura bi bo nkankanka nti wo man ne de ministers fo no na medu om ho yaw na otuo m ka too much sika na kodi fa akoye bre na ibre ye bre nyese ye bre ni sa mamu ni na enye sika ne na akodi baabi bisa mesesi a me ho kire me makosu adu akire kakra manya kakra menso mepese me nuanu mu nyina beko sese me bai so wie school sese na se me nua bia na me wo fa bi nhye baabi a wo ye police ni ana wo ye doctor eno ani so woti fie sa on mine sa na ekono nanso nka sese ye sa me de me ko abrochire dade nanso metimu nsem abrochire no ye mfa ntutu aya mo mfa ntutu Ghana kora ho ni enti sa wo mu da minim to mako ebe pefra nanso na amamu yi se MPP free so a ebe huhu fa so sa anya hwe kura no o ma free SS buy anya hwe kura no health insurance buy anya hwe kura no enam so ne nya loan manu asi minua yo me da si pebre na chise se metia wano ekase mo na chise say if you fix the country ye Ghana my elbow man penyi tire so na chise enye ni sa na mu no man penyi waye bi papa free SS den Ghana see adosu first na ntesa first ube won say school fuo ya nko be kwa SS bebre to nkosua bebre tompia water enne obia ni musese wo yi 10 million obetimi de ne bako school nti na wa ye bi mom na ni nchirimafo no ana omo ha no nchirimafo no mu disika no ana emisa na nanso emisi wanyi kakra nti na mamu no se wode amo bi fufura minim Every say I ain't simply. Yo, I sister Efia, and I just know this what can I Jane, what Chilemo ama young say, and you fix the country Ghana for a sume brebeno. Yes, the paya adia or say ye, and to know I on penny or say ye, or why ye be, Nipa be be the one yen and to why ye be pants Munja fix the country, no man penny or say a bono abaso. What's coming when any other force or entity and come ever fix the country me pacho fix the country Ghana for so fix the country also to say yes you can ho and when you na SCC our my Ghana mo and so they were ginger different me dey my dream training say okay yeah me because kan galamsi this year USA ntinyansu no na do so why so to ase dey onye no to ase by MPP from penny for share no mutu galamsi no onye no temu no munja de moye no go penny for to galamsi no munja de moye na se fu ebo so ay dey see cover to 2 million dey see ama dey see yes kan here mba dey see wi e beto kra wi kra wi boy dey what do we share na wi what share na ma saka wi Edibu. We were we were the grant man the sana so on tin man sumai me how no and kanka fu no na me driver ni fu no mo ti sumai pacho and galamse no on na MPP mpanyifo no on tu o mase no mo galamse no mutu yo me da se na ye nua be masa wo ka abienko wo ye driver ni de enko driver for wo she baby driver for apaki won cars e dia to a omo ase su ka se fix the country no na o sha eye adepa se wo so mo
pake omo cars edi gu kwa bra ban ya hihye de se be yo mo pake no enye bia wo se omo pake e me da se pa question bi se be ni age pa o se eye ha otu ni hia ase a o ya boy gu first na ye pake ye go fa ye na fa sin ya be se akọ ba assassin wa se no ma ton amala pass community e bi de minim ya ba o mo se aba ni sa to so ente se aban ma o mo sa bo ni gu assassin so na nya kwan go police for by my one was just we gas abo ni gu first o mo ye ndokwa nti se aban so hwe no mo sa bo ni gu assassin so na kwan da o yes me right side just we how ba kono no yo ente futuo ben e na wo de eye youth no any o man pani na se aba memo a etiswe e de futo na wo de ma efa ebra mo brem se be ya fix the country no ebetimi SCP oh adene de ye gana for ina na adwenya pe obi ye ne ye no bi se no ante me de meka se o me nyina nka bom na enye na nye ye preku na enye ahotombra because ye nyina na ebre e ba ye nyina na ebre ti me de me oka no no me da si bebre be dia be ma me da si bebre na me musa wodi mpacho be odi nkaka e de amaye o macho me na me di same okay yo ye nua be ma same enye no atwitwi nkomo no so akire na je afa fix the country yi aho ya kosuara agege enkofo announce eye too much ye na betimi di ensembi say e dia bremo na etie Ghana for ha no wonsu one pinisi a wokomo eye too much GH number 1 incredible channel ye na betimi di enema bi say e di abrebo kosuara jimre na ye ne anuanom entwetwe enkomo oh dear the Auntie Rose Dudwana kan esun e di frɛ aban se fix the country Auntie Rose fix the country ya ye kan say obi eton ade wo kwan ho na nipa no ni document na krata bi a chese nipa no eton ade e wo kwan na sa ban ba na obepamo nipa kwan no e di free ho no ma ya ade a ebe ha mo because mo kasa sra mo gusu kacha aban se abrabo no ma ye din to fix the country to zu say e best fix the country e bi ebetimi account ana Ebeka asense abemba ebayano oso obeboaye oso obeboaye no bayano ye ho hwe hwin koso da bia etutu nyamane so ye don so ye nya kakrandu enyi marketing so enye so obayano marketing ni nye dia ada onuane benya sika beto ade eye di mae se sade amba ye panacho se no ba se obeye ni se ya onye ni pepe mae na se ye ti se amba nse ye ebetua school fees o pensa no ba ye se no pese obeye no ye ni ye kama na ye na yesu ye da sori a ne beto nyama onya hwi wosu na bia sugar etonu 1.8 Tese etonu 2.5 nyamani etutu sidere bia enye kura yesi ebe tukwen koto gwa yen timi ko boda nsu wa lucky ye pa cho bie maye yambie maye mami nsu wo hunu wa ebe ko sranu ye kwa ne ye pamu ye si ye nkwa ye kwa ye mami wo ye pa na cho wa yo mommy me hu se woton ekudemi e wa ha woton ekudemi na mpacho wo yi krata bia kire se aban anase empanyufo ama authority se ton wo ekudemi e wa ha na emi de mi wo bi se na ye to and onsi onni bidia ebechi o ya becho mi wo bi etu wo krata kire se woton ekudemi no wa ni pecha mi wo bi okay now se wo krata ya wodi eton ekudemi na se ahase no eye kwan wo se sebio se ka bi krata mi to fa ho a ebetimi ayede accident bibi betimi ayede esi enti na fix the country ya mo kan wa se wo susu se bebi a wo ton ade eye se fe wo beton ade e wo ho abra mo amu se so se aban enye bibi emfa bra na mo situation ho se ye ni bebi abeto ade na ye ba kwan ho se beto ade shi ni wa se aben so be ya bibi amaya on ya bibi maye kwan na bia wa ne ho kan meti me afike bibi ena beto yesu ena be ende ye nya ye hu ye ba no su ye be didi se ye fanku a ye ba no be didi ni se aban ya bibi maye ye so nya fa hu de aban no nya bibi maye fi se bebi a ye wa ye rescue
car fairly break say betimi ajam ye rough ye wusu ye wukwa enti onye bibi na yeso ye hye ya sapom nsuo na ye nyina ye fa nko but magaga na saba be shemu biom no I adofo ye mame eni yakasa bebre o si I abai emwa wo mo fix the country no ono susu esumbi kami wa eni enkoso ani ye nuanum ye nuamemanom enchiche nkobo emfa oyaw ni osun eni apinisi a omo ekomo ewo ye my Ghana mu fix the country ozu say yeso ye ka ho ena ama fix the country entimi enwie peye ye ka ho a ye mi hu die nti e be ka say ye ka ho ye be sha ye boss ye nkoto aba na ne ma be ye ba ye to aba ni wi a ye hu hwe se se e be tena ha kra ye nto hwe ye to aba wi a ye ti kwan kra de asam ye mo bo ne asan e pam ye enti eno de ye hu hwe wo yo mama me da se na me tie won ka say ma wo se na ye san e pam mo no aha se mutua eto obi aha ye betena ha ye giska wa ha ana ye gi esusu take it da bia ye twa take it eso mai ana every year bia so ye twa encounters yo na ye twa take it mama abaye esusu e ba ya na oba be pam mo no mama mo susu se bia ekwan ho na moti eton eniema nti na ama abaye fo so eni esamo ana ye ni mu pa se ba bia etena nya eso eni ba bia akwa e beton ade market bia ni ha la pass ha so pa station bebre do so market ni ba bia nti age se ha ya na e beton na nya bi ni e ma eso adi yo mama na ansa na meja wo ajeje mama wo akono mama di asem na wo edi ka kire aban etiso eni emu etimemufo mo ya fix the country dodo na so fix ansa na won akase aban fix ma won edi asem na wo eka ye be ka kire aban se esre no won mo ye na yenye baabi na yen hwedwa onye market man na yesunya baabi na yenye adwuma na yemfa moa ye ma de meka no yo mama me da se bebre ye mama akasa bebre adofo fix the country hu djuma na ye too much gh ya na ye betimi edi enema bi se edi abre wo ye tietie ye my Ghana ai timemufo esu an wo su no ye tietie wo su se de be ya e betimi edu omampani enima ama fix the country no ewie peye na Ghana etimi afa ne ho entuma pa aye den efra na me amedi ene ensami ana fix the country ehu adwumedie edi ebre mo no medin edi afia enstroma now pesa wo che waje efa fix the country you want to mess with a YouTube channel na go subscribe efa got too much gh comment section so che waje efa to fe ema ye o fro so akoko follow ye on Facebook Instagram and Twitter na me amede enense mi edi bramo and fix the country hu dwumadie me di mo chiame no me din edi afia enstroma edasene ye besan e shabakra obibia dodo na esu fix the country again na wo edi kafa fix the country ehun ade ba kwa meka kire mpanifo ni sesese ne niema mu ayedin nti esre omo aye kakra ene sebe adwuma asam nko yie ti esre omo aye na yenso mamu young girls no munya adwuma nye na enso marketing sika mla krom na yeton ade intimi hwe ye man school na se me se wanu ka se marketing enko so sika so ni ho hu kane wo ti omo masika mla oman ni mu mayen yesre wo mo a epa omo chew yo na me pato ha we wutua tax ye tria na wususu say yesu ayeka fix the country na baby a muton ade susu won say say dia car parking etimi trefa so kakra bi na nyame amfa no wa mema ha je no ye per market me tu we me business woman pa me pe baby a me place kesi a meton ade nso me kokwan so ba ha me nya baby mfa nyama ni hu enti me sre na nanazini ni mpe for so momoaye yo na wo sre na mpe for so momoa na ekwan ho ya mo DJ ya yesa eje mo ehu esike ehu susu senka wo di ko market ni inside anka be bo wankasa wo safety so ebe ma ekwan no so emu beda ho ana to na hwa ye ma ye nya baby mfensi wankrofo agigi wo nyina eniti na me aba kwan no ye tena fie nso ekombe de ye manti ni abanti esre ni se market ni bi meka ho ma na ekuto benzo so ana se die na wo ka eni kire aban eni mobina was we do na kasa fix the country so me so say was say wo ni wo so fix wo ho ansa na fix the country ni nyina etimi awie peye ana and the make kire na say yesre no
ya papa ba akopɛ yɛntimi nyini nsi nkyɛn awurade nka na kɔma na ɔmmoa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahotɔ bɛba ɔman ahotɔ ba ma ɔno obi nko obi nse obi na asomdwie ne mmla ma yɛn yɛsrɛ na sɛ afutu a mede bɛma na sɛ ɔhu yɛn mmɔbɔ baabi esu deɛ yale yi ba yɛ so nanso ɔnkaa yɛn na sɛbi obi a ho ntɔ no me kunukula wo su ɛno nti ama yɛ sika kɔ de bɛ ha dan kora ayele nti ɔmoe nti aba nsa yɛ kɔ dan ma yɛ nya nigye nti ɛsɛ Ni nyina ka ho bi mate aye ya tama no ye ni oba na akasa osi ama te so mu ekodem kra ma ade no atopa no muntimi mbun mu ye adofo na kosoa eka me ho na che se ye fix the country no ye fix ya enesa ye fix the country fix the country ya Ghana man nyina esu a wo mu ekan mususu se yesu ye fix ya ho a eno so beboa ama Ghana akonanim ana Ga queen, but your money heading. Okay. Heading be a heading. A man in which you age must come back. Petro, sorry, I bet or buy a better to sa. No doom. Agana carbon for the baby photo. One boy. Tom boy. You move for some more open for our plan. Tom boy. Yo, me passion ejuma be na we cause me say ya cho girl e wo ho e na ye ejuma na me your girl okay me okada our Ghana ha by amazo also be okada our Ghana ha adwuma bi ani ho e ko mokro no na ye den okada ye no proposal o mo chi 2 million 3 million e ko adwuma so yin sika amre yire yankwala ofie nto amanje na adwuma na be kre ndi o yesa anye to onje ntum se ye adwuma be se ntubutukum esa ko mokro no anye Yo Martina baby a wapaki wakada yi edi atwe se wa wujitu mu se enye bia wo se wapaki wakada yi disi ba enye bi paki awon no awon wa ha se la wa ha ati se la wa si esa mo ye ndane gina ye juma kra no Yo mate aye bra Simon akasa bebre wakasa o se aban enye de aban emwa won se ne be ya won adwumadie nyina na se won fix the country na won e kale nyina ebetimi aye de ewie peye ye nua be ma Simon me da se bebre nyame ensha adofo na mia me de ene ensemi anase me de fix the country hu de ruboi ebra mo no me din e de afia ensroma